Sini Chula Brokni, YTF President, Gadai National Post. Oksonogoni, YTF tidak ya kisah ngasuk tuh nya. Oksonogoni tidak boleh. Komite ketal khazana ni, abo partai Bishramganj khazana. Belanya hambai sini pula sini koktum thumnai rona. Sing tini oro Bishramganj multi-purpose holo. Sing tini oro amtoli gulaga tini anggai ADC constituency wise. Sing oro ketal ke YTF ni block committee. Sini 26 bizino khop jaga oro tini ketal ke sini je plenary session payment ya gulo. Je sini bobak rasuna direction mani abo sing tapi tini oro ketal ke sing oro information khaikya sing list man ka try almost sini ADC constituency 28 28 ta tomani jagawo almost like sing tini by 13 ta hai sing manka sini list sok paikya bas kangom haikino sini movement ni bagai bos sing teori khai tongo sing abun bai sing jete da demand sa sing phat jese da demand sa sing o committee rona khanan bai sing sias ta khai tongo ngaka bas kango sing tobang ma jagawo tai bat bagi je fill up tongo abron fill up ngi tomni abun sing fill up khanan sing tinoro committee khaza sabista bishina tidi sing tino joto egur orni executive ni bishini तीन चार बा दुई खाई लिस्ट मान खावा ini अब sini Pandangka sini Chorilam district YTF Bailua Jiza sini Bishramganj multi-purpose hall